अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मसखंगदबा सिंगना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड MSCB चुराचानपुर ब्रांच लुट तौदुना सेल यावना पोटलम क्या लौख्रे हौजिक लेरिबा स्टेट असिगी फिबम असिदा CSO सिंगना मखल अमतगी ओइबा रैली धरना कम्युनिटी अमदा सोकपा याबा थबक तौबिगनु हाइना CM ना अपील तौरक्ली मणिपुर की अपुनब की सक्तम कायगदबा अमदी होंगदबा लेटे हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना थाजबा पिरकले हाइना CM N बिरेन फोंदोख्रे अमदी हौजिक थोक्लिबा इरांग असि अथुबा मतमदा लोइसिनबा न्यूट्रल ओइबा कमीशन अमा लिंखतुना माइके अनिमक्ता जस्टिस पिनबा लेंगाकना होटनौ हाइना CLP लीडर ओ इबोबिना फोंदोख्रे मैं खुरमजरी ममी टीवी की नुमिदांग की पाव मिथियंग ताबिरबा पुमनमकपु डोमियम नामना तराम नोकचरी हौजिक पाव संदुकना पिजरी हौजिक थोक्लिबा कांगलुप की इरांग असि खुदुंग चाबा लौरगा मसक खंगदबा सिंगना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड MSCB चुराचानपुर ब्रांच तगी लुपा लाख तरागनिथोई रोम यावना टोंगान टोंगानबा पोटलम क्या लुट तौख्रे बैंक लुट तौख्रे हाइबा असि था असि की तरागा हुमदोगी अयुक्ता खंगलखिबनी हारी हिरमसिगा मरी लेनना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबा MSCB चुराचानपुर ब्रांच की डिप्यूटी जनरल मैनेजर लारिक यंगबम अंगोबना हाई लमदम असिदा लेमिनरिबा कम्युनिटी अनि की मरक्ता थोक्लिबा यामना लाइबक थिबा थौदोक लेरिंgai तालकसिदा मियाम की सेवा तौजरिबा बैंक अमदा हुरालना की थबक चथरकपसी यामना लाइबक थिबनी था असि की हौखिबा तांग तरागा हुमदोगी अयुक्ता बैंक असि लुट तौख्रे हाइबा खंगलखिबनी बैंक असिदगी सेल ओइना लुपा लाख तरागा माथोय लिसिंग तरा हुमफुद्रा तरेत चमंगागा हुमफुद्रा निपान यावना मॉनिटर तरुक CPU मंगा CCTV कैमरा मंगा चेयर मंगा कैश काउंटिंग मशीन अनि बैटरी अहुम गैस सिलेंडर अनि इन्वर्टर अमा अमदी सिंगल बैरल लाइसेंस गन अमनी असिगुम्बा थोखनिंगदबा थौदोक असि मतुंगदा अमुक थोक्तनबा मरी लेनबा सिंगना अखनबा मिचिंग चंगबिउ हिरमसिगी मतांगदा नंबोल पुलिस स्टेशन दा अइबा चेरोल पिसिंदुना खंगहनख्रे हाइबा वाफमसु MSCB चुराचानपुर ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर लारिक यंगबम अंगोबना फोंदोखी तोखिबसिदा रुपा लाख तरागा माथोइगा रुपा इसिंग हुमदागा तरेक चौंगा हुमदा निपान अमा बैंकी केस बोल्ड लेहोबसिमा लुटोबिग्रे अदुगा लोइनना बैंक असिदा लेबा अखोइगी कंप्यूटर सेट अखोइ मॉनिटर तरु अदुगा CPU मंगा अदुगा CCTV कैमरा मंगा अदुगा अखोइगी काउंटिंग केस काउंटिंग मशीन अनि अदुगा अखोइगी बैटरी अदुगा गैस सिलेंडर अनि इन्वर्टर अमा अदुगा सिंगल बैरल लाइसेंस गन अमा यावना हाइबा पोलमसिंग असि अखोइ सकंगदबा मियोसिंग असिना अखोइ बैंक सिदगी लूट तौदना लौबिख्रे अदुगा इरोइनना मसीद नतना बैंक की अतोप लेरिबा प्रॉपर्टी क्या दसु अखोइ डिमेज तौरगा बैंक सि अमुक हना अखोइ लेरिबा मागी गनोसि हौगत यादुइ मोंगदा चकाई पुकाइदना थंबिरमले Government of India amadi Government of Manipur gi mafam da tongan tongan ba dabi sing tanduna kokomi gi listing makhada ngasi dagi hoduna lamdam asigi mafam kya da miyam na khongjang changsin ba hokre Imphal gi waheng bam laikai Bishnupur district ki oina Nambol Bazar thamna popi amadi Imphal East ki taret khulda miyam na wakat khongjang changsin ki khongjang aduda saru yaki ba singna ahan bada Manipur gi apun ba saktam kai be yaroi ani subada sugi kuki militant sing designated camp ta lehelu ahum subada ground rule thugaiba kuki lalhoba sing cherak piu mari subada mitop changlakpa thingu manga subada kuki militant sing laksilu haibana chingba kholau sing lauki Imphal gi wahengbam laikai da changsin khiba khongchang aduda saru yakheba kokomi gi executive member wahengbam second na wafam kyasu phongdoki Shugi legiba pot asa masi akoi tokadabani haiba wafam masi akoi kokomi gi site gi thamjage maramdi karigino da makoi shugi namada makoi gi tawgadaba
मकोई डिजिनेटिक गेम की तौबद नियम मयाम सिंग अदु तोरक्त्रबनिना इंडिया गवर्नमेंट हुजी लेरिबा कुकी की शू की पोडसे मसी टोप की फी अमम को लोबो दरकार लै अदुगा मरोइना कुकी की मकोई इलेक्टेड मेंबर सिंग असिना पुन्ना सही लिसिंग अनी की पुवारी की ममांगदगी अखोई तोंगान तोंगान बा मणिपुर की नुसिरबा फुरुप मयाम मना कोई खुंदा मिनदने लेरक्लिबा सिंग असिदा ngasi मखोई की ओइबा कुकी होमलैंड और नत्रगा तोंगांबा कुकी एडमिनिस्ट्रेशन अमा कोई डिमांड तोरैबसी मसी मरम चादे मसी की पोडसे मणिपुर की पीपल अखोई मयामना मसी यादे हाइबगी अदुंगबा फिरेप अदुगी सरुप अमोइना मसी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफम सिंग असिदा इंडिया गवर्नमेंट दा मसी की ओइबा पोट असे अमदी कुकी की इलेक्टेड एमएलए सिंग असिना लोलिबा कुकी सिंगी ओइबा तोंगांबा ऑटोनोमी अमा कोई डिमांड तोरिबा सिंग असे अखोई याबंग अमलोय मसी याबम जु थोकते हाइबा अदुंगलबगी फिरेप अदुदा मणिपुर की लेरिबा तंपाक लेमिनरिबा तोंगान तोंगानबा मरुइना अखोई मैतै सिंगना मसी की पोट असे अखोई याबंग अमो कुकी कांगलुप की इचिल इनाउ सिंबु नमथाबिरी हाइना तोखाइबा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सकतुना मणिपुर की अपुनब की सक्तम थुगाइना बहोटना बिगनु अमदी हौजिक ओइरिबा कांगलुप की इरांग असि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस नदुना लोइसिनबा होटनाबदा मिचंग मिखाई नाइबगी थवंग चथाबिगनु हाइना कांगलै इंडिजिनियस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के मैक्सना मीडिया दा थादोरपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल अदुना हाइ हौजिक सुदा लेरिबा कुकी लालहौलोप तरागा तरेट रोम असिना सुगी ग्राउंड रूल थुगाइदुना फोंगना खुटलाई पाइदुना अतमनना मैतै कांगलुपता हिंसागी थबक तत्तना चथरी हारी फिबम असिदा सेंट्रल अमदी मणिपुर लेंगाकना अथुबदा मिचेंग चंगबिद्रबदी फिबम असि हेना सोक्चिनलकनी था असिगी अहुमदगी हौखिबा कांगलुप अनिगी इरांग असिदा पैरामिलिटरी फोर्स आर्मी न चिंगबा कया थाजिलखरा फावबा हिंसागी थबकती लेपलैथ्री लेंगाक असना मियाम द पुन्ना शांति ओइना लेमिननबा अपील तौरखिबगा लोइनना मियामनसु शांति पुरखनबा अंगंबा थौदांग क्या लौरी अमरोमदना सु चटनरिबा सिंगना ग्राउंड रूल थुगाइदना मफम क्या द फोंगना हिंसागी थबक चथरी हरी चेरोल अदुना मखातारिबदी शक्ति लेबा मियोय खरना कुकी मियामना विक्टिम कार्ड पाइदुना मखोइगी हक मतपीरे हाइदुना अरानबा प्रोपेगेंडा संदोकली अदुगा मसी मैतै मचाना थोखनबनी हाइना अरानबा युमफम याउदबा मराल क्या सिरकली मपालदगी चंगलक्लेबा रेफ्यूजी लाख मरी रोमबु लमदम असिगी यलहोमिनी हाइना सखंग चेपीबा यारोय अमदी लोगी वांगमदा रिजर्व फॉरेस्ट दा खुंदारिबा सिंग इविक्शन चथबियु हाइजरकली हंदक सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी क्या लाखलबसु सुदा लैरिबा कुकी गैंग खुटपु सिंगना खुटलाई मतिक चाना पाइदुना मफम क्या दा ऑपरेट तौदुना लैरिबा असि सेंट्रल फोर्स सिंग असि कैदौबल लाकपनो हाइबा वहंग अमा हंगलदुना कुकी गैंग कांगु असि पॉलिटिकल गैंग गिदमक योगलगा थमलबरा हाइनसु हंगलकली लमदम सिगी टोंगान टोंगानबा कम्युनिटी अनिगी मरक्ता थोक्लिबा यामना लाइबक थीबा मिसी मिनागी थौदोक असिगी खुदोंचाबा लौदुना पोचैगी ममल हेंगतपिगनु हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमसोगी प्रेसिडेंट के एस अयुब साना पाउमी सिंगदा फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा के एस अयुब सान हाई हौजै थोक्लिबा थौदोक असना तुंगी युमरेल ओइगदौरिबा महैरोय सिंगदा अचौबा चैथेंग अमा पिरी मरम असना लमदम सिगी मियाम ना मरी लेनबा खुदिंगमकना इरांग असि लाक्सिनदुना महौसागी पुंसिदा हंजिलकनबा होटनमिनसी अदुबु दुकानदार सिंगना पोचैगी ममल अतिया पाकना हेंगतपा हाइबसी मियामदगी इचुबगा चप मानरे असिगुंबा मियामगी इचुबलिबा मियोय सिंगसी अथुबदा खोंफम हंदोकपियु नत्रगदी मदुदा थोरकपा अफफतगी दायित्व खुदिंगमक मसा मसाना पुजगदबनी हाइनसु ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट के एस अयुब साना फोंदोकी लेबाक असिदा लेरिबा मियोय खुदिमक असि कोई अमतनी हाइबो खल्लोदुल दु खनबा ngamdaba अमसुंग आमसोन हाइनिंगबदी करिनोइन हाइबो मतमदा लेबाक असिदा लेरिबा मियोय कमलु खुदिमक कोई अमतनी हाइबो खल्लदु खनबिरगा एकोई मसेनदगी सेंदोम तानबासी ई चुपगा सब मानै असुक लुरबा अकीबगी मसक ओइरबा तंजा असिदा एकोई मसेनदगी सेंदोन तानबीदनबा अदिगी पोट की ममन हेन जोनबीदनबा आमसोना थमजरी हाइरिबा पोट की ममन हेन योनबा इकोई मसेनदगी सेंदोन तानबा मसिदा आमसोना थेंगनबा तारगदी अदुगुंबा दुकान सिंगदा थोगपा अफफत दायता मसा मसाना पुजगदबी हाइनसो आमसोना थमजरी मदुगा अदि हुजिक थोकलिबा थोदोक असिदा आमसोना अदि अंगंबा मतेंग तौरी अदुगा हुजिक थोकलिबा थोदोक असिदा अवाना तारबा कयादा अतत अखम लेतना आमसोना मतेंग तौरी अदुगा मखातानसु आमसोना तौखिगनी
Hauzik Lairiba State Asigi Fibam Asida CSO Singna Makalamatagi Oiba Rally Dharna Community Amada Sopa Yaba Placard Nachingba Sizinabagi Tabak Tobiganu Langak na Hodariba Asida Mating Pangbira U Lady Vifibam Asi Kwaidigi Luba Tankak Amani Masibu Control Tohudrabadi Mirol Kiada Akai Balakani Manipur Gyapun Magi Saktam Kaigadaba Amadi Hongadaba Late Haina Union Home Minister Amit Sanasu Tajaba Pirakli Haina CMN Birena Fondokri Wafamasi Ngasi CM Secretary Pangtokiba Pau Gioiba Mifamamada CMN Birena Fondokibani Chief Minister na Haike Irang Asina Maram Oidana Mayum Makai La General Krabasingi Manchang State Force Singna Ngak Senduna Thamli Churachanpur da Yum Tasankre Haina Tonga Sandokli Basti Aranbani Miam na Tonga da Thaja Biganu Cross check Tobiu Hanagi Punsida Lakna Bohanabada Miam Hupna Saru Yaminasi Ngarang numidang pung nipanda and Biren TS Biswajit Y Kemchan Govindas Konthozam TS Vasant Kumar Rajya Sabagi MP Lesem Basana Jauba Amadi BJP Manipur State ke President A Sardaga Loinana Union Home Minister Amit Saga Unaduna Hauzik Manipur gi Laiba issue Singi Matang da Khanarure Manipur gi apun magi saktam da Kaigadaba Hongadaba Amata Leite Haina Union Home Minister na akan Bathajaba Pirakpaga Loinana Furup Kanglup Anigi Marakta Thokiba Thodok Aduna Micham Kyagi Thawai Mangkiba Mioy Kiagi Mayum Makai Laikidaba Adugi Awabada Saru Yabaga Loinana Condolence Pirai Haina Fondoki Mahakna Makatana Hai Manipur Miam the Fauriba could lie Paiba Signa issue Asida Yausilapagi Akiba Adu Lengak Lumna Lawi Hauzik Police Station Kiadagi Munkiba could lie Chamri Chamanga recover Tobang Namle Loinana Suchatna Riba Lup Singi designated camp Singda State Security Force Amadi paramilitary Yauna Joint Monitoring Tonabagi process story Masigi Matakta periphery area Singi Chinkong Singdasu Masing Yamlaba paramilitary Kiana Ngak Seli Haiki Section Thorang Tore Kiam Lahindanabagi process Yankanama Honori Aduga left to left way Ayamba Kiam Sing Loina Kulais Tongan Bagi of Tomtare Maraksida Sugi Nataba Atopa illegal arms Karapivagi Mami shoot ma Pau Tangi Hike and the Hydro Numoxi arms Yauba Aduma Port Punamoxi Mana and family Dil Togani Madugi Praja Singa Kiba Powly with the power of Honor Happy at Chapchava assurance. I'm a Piri Aduga Ikoina Kanakani Penada with the Gi misunderstanding the Gi Kaunariba Hainari Banganari Mayam Sigi Mapan the Panda Kanamana Manipur Gi Atunbagi Sutamda Karima Makalamatagi Kaiga the Boko with the Badu Port Late. No. Adumana blindly at the high people. Copy them, Sanakalani Swiss. Sanakalani Swiss. Rana Hamid Hider, rocket launcher partner with the details when a report lower on the high people. Paramilitary forces could in the low in a killer lake. Low in a tabak lake, much it the Karidan for company, talk with the parks and a very young putting of the Nakamon. Other central government and the state government Yana Puna suspension of operation ground rule implement Taununa Bakan honorary almost over. Although I know Sahajaba Mapanda Chai labor. Shoo in the Tabaka Madusoko Captain of honorary. Hauzik Tokli Beirang Asi Atuba Matamda Loisinanaba Neutral Oiba Commission Namalinkatuna Maikai Animakta Justice P Nabalangak na Honabiu Amadi Su Agreement Review Taubaga Loinana Ground Rules Ngak na Chatlibara Tigat Luhaina Ngasi CLP Leader o Ibobina Fongdokre Ngasi Imphal da Laiba Congress Babanda Paumi Singa Unaba Amada Ibobina Hauzik Manipura Chatariba Tangdu Laitadaba Asigi Maramda Congress Party gi Oina Firep Amadi Mot Kiaso Thamladuna o Ibobina Haiki Karigumba Su Chatnariba Lalhoba Singna Ground Rule Indaba Taraga Dima Koigi Matakta Sarkarna Lokot from Tokpa Action Chap Chan Lokat Kadabani Hauzik Chatariba Irang Asi Yam Natuna Loisinge Hairabadi Chinga Tainaba Ladyba Kul Singda Priority Basis Matik Chaba Security Personnel Sing deployed Ugadabani Loinana Sarkarna Chumba Decision Loduna Kudakta Decision Adu Action Oina on Tokadabani. I think the state government or laws, whether our government or this present government, they should have to take right time, right action, right decision. Only decision cannot serve the purpose.
If once take decision, it should have to be followed action immediately. Timely action is most important. And also, the without any permission, without any valid permission, we shouldn't be allowed this type of rally and all these things. I don't. They may be given this permission, just simply they may be believe it may not be happen. Just like to show solidarity of the people. VJP amadi makhoiga loinena chatminariba party gi MLA tara VJP gi minister ani yauna tonganba administration gi demand tawrakliba si laibak thibani makhoi gi demand asi Manipur integrity da yamna sokpa miyoi bana center na makhoi gi demand asi kaidaunung da su yaroi haina Congress party na chetna thazaba thami loinena Congress party na su integrity gi wafam dadi compromise sungtau tawroi hauzik lanje latuna relief centers da leiriba miyoi singa sibu resettlement tawna ba sarkar na makhoi gi damak special package ama sanction tawgadabani amadi irang asi athuba matamda loisinna ba neutral oiba commission ama linkhatuna maike ani makta justice pinaba hotnabiu haina fondorakli Pau Gimi Famaduda MPCC ki President K Mega Chandra MLA TS Lokeshwar O Suraj Kumar K Raj Ranjitamadi MPCC ki Office Bearer Singsu Saru Yaki Internet thinking maram oiraga lamdam asigi paumi sing miyamda I paupi na bahot na bada awaba kaya mayok nari aduma pu DIPR gi office ta internet ki khudung chaba fangbana DIPR gi office paumi sing gi ani suba office oirakli hirmasigi matangda MAMI TV gi paudam ama Thasi hum di hoduna lamdam ase thokliba kanglup ki irang namaram oiraga Manipur lenga ki maike degi lakphula ki ba saksin thorangi suruk ama oina tha asigi mangagi nungthildagi lamdam asda internet service thingkhibana maram oiraga miyamna awaba kaya mayoknari miyamna matam gi oina I paw gi pibagi thabak tawriba media housing amasung mapalamgi TV channel media housing gi correspondent sing I paw thalok thajin taw matamda net ki khudongsa phangdabana awaba kaya Amashumayok Nari Haidi, Adum Wano Manipulengaki E. Pogiloshin Ama Oriba, Manipulengaki Loshing Ama Oriba, Directorate of Information and Public Relations, DIPana, Haidiba, Loshangasi Opista, Internet Service Ki Kudongsa, Pangamana Maram Orega, Hokivan Med Kerni, Asidagi, DIPRG Opista, Lamdam Asi, Paumisina, E. Pog Talok Tajin to Witabak, Chatari, DIPI Maki Su Paumisina, E. Pog Talok Tajin to Matamda Hena Kudongsa, Namatorankaya, Amashu locally, DIPR, E. Pog Talok Tajin to Paumisina Pongdong Rakibi Matung in the Internet line Tapa Amasumi. Yamba maramda matam sana I paw sing thawok thajin tawbada khudongsa daba kaya mayok nari lenga ki maike di media housing da internet service amasu broadband sing thangalabadi awaba sing asi khara makhai di kokani adum moina ma handak DIPR na lokhol libu khongthang asimadi thagat ningai ni haiba yawna pafom kaya su phongdok narakli koi pawmai sing na hojik lamdam sida tangnu lai ta daba phibam ma leibadagi sarkar na masibu laksan lamu hona bada internet amadi broadband service thingin ge badagi oruina lamdam sida praja sing mayam sing sida I paw pigdaba khoi sinfam asida di yam awawa mai nai masigi maram sing oirakanda khoi information and public relations department na khoi de internet ki service pi dena hoji mafam asida thagok ama yana bu khona biri tawdabu masi makak oiraga su khoina mayam da public ta sandokadaba mayam sing sigi oiba khudong chada bi kayam mai nai तौदबु सरकार असना डिपार्टमेंट सिन पिबिरिबा इंटरनेट सर्विस की मतेंग न खोना मयामदा यहनबा सिगी दमतरि नोवाइजे तौदबु पिरिबा सर्विस असि याम जाम ओइबनबा न मरम ओरकांदा खोइदा टाइमलाइन सि यौबंगम दबगी फोरम सु लै सुगुंबा मायोकनबा कयाम ले अदुना हाइदिबा खोगी फार्म द लेदिबा समीबा खोगी ब्रॉडबैंड मयाम सिंग सिदि एनआईसी की थ्रू मदाना तगा गवर्नमेंट ना मखोइदि इंटरनेट की सर्विस पिबिरकदि हाइबा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जाइबा मफम मसिद जाम ओइरेबा सिमदि थोइद्रा हाइबगी सुम आई ओइबा मोतंग द थमजगे होजे मणिपुर दा थोइबा इरांग सिना मरम ओरकांदा इंटरनेट बैन तौबसना मरम ओरकांदा अखोगी मीडिया दा लेइबा सिनाव सिंदा याम अवाबा मखतंग मायोकनारे मसिन मरम ओरकांदा अखोगी ब्रॉडबैंड की बनी ना मरम ओरकांदा अखोगी नेशनल न्यूज़ सिंग
loina Manipur thoiba news mayam sinsi miyam di honna mo hotna matamda yamna awaba ma khutang mayoknari masina maram moro kanda ikhogi DIP na singbada ikhogi media gi sinnaw mayam si laba khanda pau si miyam da yahonna gi damakta yamna kanna hotnari masida government na broadband na simba singasi ikhogi miyam da phangalaba kanda haibadi media house sinsi khattang boy bugasu khan binabagi khudong sa piti ragadi yamna nungai ngasi ayuk pung mapan rom thaba matamda Chief Minister N Biren Thobu oidna CM ge office ta Cabinet Minister Singh amadi BJP ge MLA Singh oiba mifam ama pangthoktuna hauzik lamdam asida oiriba irang asigi matangda watana khre hari watana ba aduda minister amadi MLA kharadi saruk yakhedi maru oina mifam aduna ngarang Chief Minister na luchingba Cabinet Minister khara Delhi da chatuna Union Home Minister unaruba adugi matangda watana ki hari nakalama romda Mami TV na fangba paugi matung inadi nahan makai Guwahati da leramba nan naga MLA mapan su ngarang Delhi da changsin khre hari Delhi da changsin khraba MLA Singh adu kangpokpi gi nemcha kipgan tengnopal da gi letpau haukip cycle gi kimnyo haukip saitu gi haukolet kipgan tipai muki ngursanglur sanati hanglep ki let zamang haukip churachandpur ge LM khote saikot ki paulelian haukip singhat ki chinlunthang ni hari panbai abade thanglon kendra ge MLA vungjagin walti di hauzik masala yengduna leiri bani aroibada maruiba paw mohna pizari Masakangdaba Singna Manipur State Cooperative Bank Limited MSCB Churachandpur branch lutodna sale yauna potlam kya lokre Hauzik Lairiba State asigi fibam asada CSO Singna makalamatagi oiba rally dharna community amada sokpayaba thabak tawbiganu haina CM na appeal tawrakli Manipur gi apunbagi saktam kaigedaba amadi honggadaba leite haina Union Home Minister Amit Sana thajaba pirakli haina CM and Birena Fondokre amadi hauzik thokli berang asi atuba matamda loisinaba neutral oiba commission ama linkhatuna maikai animakta justice pinaba lengak na hotnau haina CLP leader o ibobina Fondokre Matanga sida Mami TV ginubidangi Paulo Izare midyang tabirba pungna mukpo amuka hana kurumzari